Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okucular, biz Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar attığı kitabından savağımızda ulanmakçıyız. Ötken temada bilgeningizlerde sizlerge ma'lum bolğondoy mutaşabihat sıfatlarga kelip toktogон edek. Жана ошол жерде бир канча көз караш бар экендигин дагы сиздерге баяндап өттүк. Эстетүү максатында бүгүнкү сабак мурунку сабакка байланышы бар болгондуктан мурунку сабакты бир эстетип, андан кийин сөздөрдү улантып кетсек жакшы болот. Эң эле биринчи биз айттык, мазхабтар бар, ошол муташабихат, сырткы мааниси, лексикалык мааниси, дене мүчөсүнү туюнткан сыпаттарда 4 мазхаб бар дедик. 4 пикир бар. Birinci muattilalardan pikiri dedik. Muattila degenderi bular emne dedik? Bular mutaşabih ayat jana hadislerdi kabul kılbagan, alardı çeşmelöydө toora emes erecelerge tayanıp çeşmelegen bir ağam bolup eseptelet dedik. Anı turalуу mına көрүp turasыздар, muattila dep turup ekranda dagы turat. Ekinci ağım bul mujassima ağımı. Bulardın köz karaşı boyunca Allah Taala'da çında böyle kolu var, butu var degende mani түшүнөт. Болгону Кудай Тааланын ошол мүчөсү кемчиликсиз жана эч бир жаралмыштын мүчөсүгө ага тең келбегидей сулуу дейт. Булардын пикири ушундай. Үчүнчү биз хашавилер дейбиз. Бул азыркы биздин доорда Ибн Таймия рахматуллахи алейхинин биз эми шахсиятка кирбейбиз. Шахсиятты жаман дебейбиз, себеби улуу аламдар болгону кээ бир маселелерде кайчы пикир болгон ахли суннат менен. Мына ошондуктан Ибн Таймия рахматуллахи алейхини дагы ээрчигендер бар. Бул кишилердин көз карашы боюнча булар эмне дешет? Аллах Таалада ова дедият деген сыпаты бар, кол деген сыпаты бар, түз которгондо. Бирок биздин колубуз сыяктуу эмес деген мааниде которушат. Ал эми ахли суннат вал жамаат болсо, экранда байкап турганыңыздардай булар эки көз карашта. Salafi solih менен сахаба табейин, таба табейиндер менен андан кийинки кээ бир мыкты алымдардын ишеничтүүлөрүнүн көз карашы бар. Андан мутаахир кийинки алымдарыбыздын көз карашы бар. Ошол оболку алымдарыбыздын көз карашы боюнча биз эмне дедик? Кур'анда жана хадисте келген муташабихат сыпаттарды биз бурмалабайбыз, кошумча кылбайбыз, кемитпейбиз, кандай деген суроо бербейбиз. Жана Аллах Таала кемчиликтүү жанагы жаралмыштуу сыпаттардан аруу деп айтуу менен бирге сырткы лексикалык, мындайча айтканда дене мүчөсүн туюнткан мааниси максат эмес экендигине ишенебиз дейбиз. Бизде ушундай. Бул тууралуу аалымдарыбыздын пикирин айтып келдик. Эми бүгүн мына ошону сиздерге бир сыра эстеткенден кийин кайра ошону уланмакчыбыз. Ибн Халдун рахматуллахи алейхи өзүнүн тарых китеби бар. Мына ошол тарых китебинде минтип айткан. Чындыгында Аллах Таала өзү китебинде алим, кадир, хай, сами, басир, мутакаллим, жалил, мун'им, азиз, азим деген сыпаттар менен сыпаттаган. Ошондой эле яд, яны сырткы мааниси, лексикалык мааниси кол, айын, сырткы лексикалык мааниси көз, важх, сырткы лексикалык мааниси бет деген, кадам, бул бут деген жана башка сыпаттарды дагы Куранда баяндаган. Мына ушул сыпаттар үчкө бөлүнөт дейт. Ибн Халдун айтат, үчкө бөлүнөт. Мына ушул сыпаттардын кээ бирин Кудай экендиги талап кылат дейт. Илах экендиги, сыйынууга татыктуу зат экендиги, бардык ааламдыгы жаратуучу экендиги талап кылат. Ал кайсы сыпаттар? Илим, кудурет, ирада деген сыпаттар. Илимдүү, бардык нерсени билет, бардык нерсеге кудурети жетет, бардык нерсени каалоочу зат деп экендиги дейт. Ал эми экинчи түрү дейт, кээ бир сыпаттары бар, аны сифаты камал деп аталат дейт. Sıfatı kamal деп аталат, булар жанагы угуу, көрүү, сүйлөө деген сыпаттар. Үчүнчү сыпаттар бул биздин өтүп жаткан темабыз, бул сифату нақс болуп эсептелет. Эгерде түз лексикалык маанисин ала турган болсок, тескерисинче бул кемчилик болуп калат. Сифату нақс Аллах Тааланын кемчиликтен аруу затта, ошол нақс болуп эсептелет. Кудай Таалага муну колдонуу. Алар кайсылар десек, мисалга түшүү, келүү, жүз, кол жана башка ушундай сыпаттар дейт. Ибн Халдун рахматуллахи алейхи ушул сөзүнү улантып жатып мындай деген сөздү айтат. Сахабалар жана табейиндер Аллах Таалага
uluhiyat menen kamal sıfatın bekitişken. Uluhiyat sıfatlarını жаңа айтқанымыздай алим, qadir деген sıfatlar dedik. Qadir деген uluhiyatı talap kılgan sıfatlar. Al эми экинчи sıfatı kamal degenimiz угуучу, көрүүчү. Bunu бар деп bekitişken. Жана кемчиликти туюнта турган sıfatlardı. Кемчиликти. Мисалга сырткы лексикалык маанisi, дене мүчөнү, адам баласына окшошууну туюнткан sıfatlar тууралуу алар эмне кылган дейт? Алар муну Алла гана билет деп ал тууралуу сүйлөшкөн эмес дейт. Бул Ибн Халдун рахматулла алейхи өзүнүн тарих китебинде келтирген. Урматтуу окуучулар, ушул жерде сиздерди дагы бир жолу мынау немеге экрандагы немеге көз чаптырып карооңуздарга суранабыз. Жакшы мындай кулак салып угуп туруп жакшы карасаңыздар түшүнүктүү болот. Обол калымдарыбыздын максат эмне? Караңыз. Азыр айттык жокоруда. Биз ушундай сырткы мааниси, дене мүчөнү туюнткан сыпаттарды Кудай Тааланы кемчиликтерден аруулаган аяттарга менен чечмелешибиз керек. Ал кайсыл? Лайса камислихи шайун мисалга. Субханаллахи амма ясифун мисалга. Эми лайса камислихи шайунга салалы. Ушул муташабихат аяттардын бардыгынын фильтри эмне? Лайса камислихи шайун. Аллах сыяктуу эч нерсе жок деген аят. Эми караңыздар, ушул жерде ят деген маани бар. Мисалга биз айттык, азыр Абу Ханифа айтат, Аллах Таалада ят деген сыпаты бар дейт. Бирок аны кандай деп айтпайбыз. Анын маанисин тек гана Кудай Таала билет дейбиз. Ушуну кантип түшүнүшүбүз керек? Буну биз эмнеге салабыз дедик? Лайса камислихи шайун ва хуа самиул басир деген аятка салабыз. Мына ошондо фильтрден өтөт. Ибн Хаджар Аскалани рахматулла алейхи өзүнүн Фатхул Бари аттуу китебинде, ошондой эле Имам Рози рахматулла алейхи өзүнүн Тафсирул Кабир китебинде ят деген сөздүн 25 маанисин келтирген. 25 маанини туюнтат деген. Эми биз ал бардыгы 25-ини айтпайлы, бизге бир 3-4 гана маанисин айталы. Мисалга ошол яттын бир мааниси көрүп турганыңыздардай. Яттын бир лексикалык мааниси бул мүчө. Дене мүчөсү, узуну бар, туурасы бар, жоондугу бар, эттен, сөөктөн, ушундай деген маани. Экинчи мааниси ят дегендин экинчи мааниси бул ниимат. Ниимат деген мааниси бар. Мисалга арабтардын сөзү бар. Ли фуланин инди ядун ашкуруху алейха. Паланчынын мага өткөн бир нииматы бар, бир жакшылыгы бар, мен аны үчүн ага рахмат айта турган деген. Мисалга ниимат деген маанисин түшүндүрөт. Үчүнчү маанисин алып карасак, бул кудрет деген мааниси бар. Үчүнчү маани, кудрет маани. Мисалга Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Сот сүрөсүндө айтат: "Улил айди вал абсар." Мунун мааниси не экен? Күч жана акылдын ээлери деген мааниде. Ушул жерде айди дегенин мааниси күч, кудрет деген маанини туюнтуп жатат. Төртүнчү мааниси бул мулк, эй болуу деген сөз. Мисалга бул жер паланчынын колунда десеп, бул паланчынын мүлкү деген маанини туюнтат. Мына ушинтип биз жана 25 мааниге кирип отурбайлы, 4 маанисин гана карайлы, 4 маанисин гана. Мына ушул 4 маанини алып туруп, лайса камислихи шайун деген фильтрге салабыз. Ошол фильтрди алып карасак, фильтрден кайсыл маанилер өттү? Эң биринчи ниимат мааниси өттү. Экинчи кудрет мааниси өтөт. Үчүнчүсү мүлк деген маани өтөт. Себеби бул сыпаттар Кудай Таалага эч бир кемчиликти жаратпайт. Ушулар өттү үчөбү. Ал эми төртүнчү жанагы дене мүчөсү деген сыпат бул өтпөй калат. Себеби Кудай Тааланы биз жокоруда айтканбыз, ал жисим, дене эмес. Ал узун туурасы жок, анын чеги жок. Ал бөлүктөргө бөлүнбөйт деп биз айтканбыз. Бул бүт мусулмандар бул маселеде бир пикирделер. Кудай Таала не эмес дейт? Дене эмес деген. Ошондуктан ал сыпат именно жанагы жариха, мүчө деген, дене мүчөсү деген сыпат неме өзүдөн ажырап чыгат. Ажырап чыгып 3 гана мааниси калды. Мына ушул 3 мааниси дейли. Эми жана жалпы айтпадык жана 25 деп. Ал жака киришпей эле коелу, ушул жерге кыскача эле айталы. Ушул 3 маанинин обол калымдарыбыз эмне дейт? Биз билбейбиз дейт ушунун кимиси экендигин. Мунун маанисини бул яттан максат кудретби, яттан максат нииматбы, яттан максат мүлкбү, бул кимиси экендигин биз такыр билбейбиз. Муну тек гана Кудай Таала гана билет дейт.
Ошондо эмнени чыгарып салдык? Жана айтканыбыздай, сырткы лексикалык мааниси дене мүчөсүн туюнтат эле, ошону чыгарып салдык. Калганын биз Кудай Таалага тапшырдык, биз билбейбиз дейт алымдарыбыз. Бул моболку адамдарыбыздын пикири. Булардын далили эмне? Далилдери эң биринчи жана лайса камислихи шайун, анан башка далилдерине караңыздар. Ыйык Кур'ан-ы Каримде Ali İmran сүрөсүндө Allah Subhanahu wa Ta'ala 7-ci ayatında biz akırksa özüzge teşeli üzüncüsünü aytalı. Mıntip aytat. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. İlimge bekem turgandar biz ağa işendik, bağırı egevizden deşettik. Bunun bağırdığını kim bilet? O şan mutaşabihatlardı Allah gana bilet deşettik. Biz aşağı işenevizdik. Bol turalı Kurtubi tafsirini, Nasafi tafsirini açıp karasanızlar bolot. Mutaşabihtin manisi ne kılatken? Tek gana Allah bilet degen jerge toktov. Bayanğı la ya'lemu ta'vilahu illallah. Bunun manisini, bunun çeçmelerini bir gana Allah bilet degen jerge toktov. Bol İbni Abbas, Ayşe Nevis, Malik bin Anas, Kisai, Farronun fikirleri. Jana oşonda ele İbni Kudama, İmam Razi, Hafiz İbni Hajar'dın dagın neleri? Oşul manige, oşul tuğra ekendigine basım jasagandыктары dalil bolat. Jana başka adamlar var. Misalga İbni Kudama rahmetullahi aleyhi mintip aytkan. İlim ehlerinin köpçülüğünün köz karaşı boyunca illallah degen jerge toktov tuğra degen. İlimdүүлөрдүн köpçülüğünün köz karaşı boyunca la ya'lamu ta'vilahu illallah degen jerge toktov bul eng tuğra degen. Rosihterdi alemi ilim jolunda beken болгондорду bilet dep aytуу bir kança sebepten tuğra emes. Eger de biz kelip la ya'lamu ta'vilahu illallahu var rasihun desek, bunun manisini Allah janar ilimde beken болгондор ilimdүүлөр bilet dey turgan bolsok, anda bir kança sebepten tuğra emes bolup kalat. En birinci sebep. Allah Taala ta'vildi talap kılgandı, ne kılgan? Janağı mutaşabihatlardan manisini artıdan жүргөндөрдү jamandagan janağı ayatta. Bayağı bundan murunkusuna ne dep koyot? Bayağı fitna kılуу maksatında oşol mutaşabihatlardan artıdan жүрүшөт bolar dep turup degen dep jamandagan. Eger de al ilimdүүлөргө маалым болгондо анда аны talap kılуучу maktalmak. Eger ilimdүүлөргө dagан болгондо, бул нерсе таандык болгондо, анда аны издеп, изилдеген адамдарды эмне кылмак эле? Бул макталмак. Бирок Кур'анда муташабихаттардын артынан жүргөндө эмне деген? Бул адашкандар деген, зайык деген, туурадан туура эмес жолго бурулган адамдар деп туруп, ошол Ali İmran сүрөсүнүн 7-ci аятында айткан. Экинчи себеби, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат. Eger de mutaşabih ayatlardan артынан жүргөндөрдү көрсөңөр, мына ошолор дал Allah Taala зайык деп атагандар дейт. Hazırda bizim de orada salaftardı karasаңыздар, sevda salaftardı. Kaysı жерде болсо, эң биринчи суроолору келсе Allah дейт да. Gide Allah deyt. Sıra birinci sıra mutaşabihatga kirip ketet bular. Neyin birinci sıra? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşonu aytkan. Kaysıl jerde oşol mutaşabihat ayatlardan artıdan жүргөндөрдү көрсөңөр bilip koygula. Al Kur'anda Ali İmran сүрөсүнүн 7-ci ayatında atalgan, jamandalgan, karalangan zayık degen tuğradan tuğra emes jolgo kadam taştagandar degen adamlar mına uşular degen. Egerde andыктан egerde Rosihler bilişkende jana ilim jolunda beken boldu. Alardı erçүүчүнү jamandalmak emes, jana adasуучу bolmak emes. Ayat bolsa Rosihlerdi maktap jatat. Rosihlerdi emne dep jatat? Bular emne deşet? Bular iman keltirdik. Bular bardığı Kudaydan dep aytышат deyt. Kanday mesele? Üçüncü mesele. Jogorudagı ayattın üzündüsü. Bilbegen nerselerdi Rosihler tafviz kılıp moyun sungandıklarını körsetip durat. Karsanız, Rosihler emne deyt? وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. İlim jolunda beken bolgondor emne deşet? Biz bulardan bardığına iman keltirdik. Bunun manisini tek gana ne? Kuday Taala bilir deşet. Oşondoy degen manide koldanışadılar. Biz bular bardığı Allah taraftan buğa biz işeneviz deşet deydi. Anladınız mı? Bunun ilimini tek gana Kuday Taala'ga tapşırırız. Dördüncü sebebi sahabalar Allah Teala'dan razı olsun.
Mutaşabihat ayattardın artıdan жүрüp, al tuarlı soğragandardı ahli zayg ekendiklerini dalil kılışkan. Kaysıl bir kişi gelip, bayqap kalışsa da, sahabalar kaysıl bir kişini bayqaşsa, mutaşabihat ayattardın artынан жүрgöndүgүn, бул зайг экен, бул адашкан экен, бул Кур'анда айтылган туура эмес жакка кадам таштаган адам экен деп ошого далил кылышат эле дейт. Мисалыга бардыгыбыз билебиз. Умар радыйаллаху анху Сабих бин Асал деген кишини зайгдердин катарынан санаган. Аны камаган, ага камчы урган, ал менен адамдар мамиле кылбагандыгына буйрулган. Мамиле кылбагыла деп. Бул хадисте келет. Зайг бин Асал деген kişi kelip bir жерге ошол сахабалар жашаган жерге дейли келип ошол жерде риваяттарда түрдүү келген да, колунда бир китеби бар деп келди, жок китепсиз эле мындай келди деген сөз бар, бир канча версиясы бар. Эми токотер жери келет да сахабалардан эмнени сурай баштайт? Именно атайын муташабихат аяттар тууралуу сурай баштайт. Anan bul malumat Umar razıyallahu anhu'ga жетет. Umar razıyallahu anhu'ga жеткенде Umar razıyallahu anhu anı karmap atayın korumadan bir butaktарды alıp anı cazasın berip anan adamlarga buyurat. Bunu menen mamile kılbagıla deydi. Bunu men mamile kılbagıla deydi. Kıskası kaysı bir жерге жашаганда olsa ошол жердеги adamlarga dagın жөнөтөт. Bunu menen mamile kılbagıla deydi. Keyin belgili bir vakit болгондо жанагы kişi tooba kılat da kayra özünün pikirinden kaytat. Umardın sözü tuğra eken degen pikirden kaytkanda kayra anan anı menen mamile kılууга buyurgan. Bul hadis kitaplarda kelgen. Gördüңүздөр, sahabalar emne kılışkan eken? Mutaşabih ayattardın artынан жүрüp al turaruu suragandardı ahli zayg dep ataşkan. Ошол ahli zayg ekendigine dalil kılışkan bular. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандарым, мындай аяттардын, хадистердин артынан жүрбөй буга мен иман келтирдим деп коюу жетиштүү болот өзү. Жана жокоруда айтканыбыздай, бирок сырткы лексикалык маанисини биринчи не кылабыз? Фильтрден өткөрбөй алып таштайбыз. Андан калганыга биз иман келтирдик эмне болсо дейбиз. Жана башка себептер дагы бул тууралуу айтылган. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям özünün ıyık hadisinde, hazır biz ayttık, bizdin dalilder emne dedik, birinci Ali İmran suresine ayttık. İkinci dalilimiz Peygamber sallallahu hadisinde. Müntip gelet. İnnal Kur'an lam yanzil yukazzibu ba'duhu ba'dan, bal yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Fama araftum minhu fa'amalu bihi, ve ma cahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Elbette Kur'an birini jalganga çıgarуу üçün түшкөн эмес дейт. Teskerisince birini tasdiqtap, koştop, kuvattau üçün түшкөн. Andıktan Kur'an'dan emneni bilsenger anı men amal kıgıla, emneni bilbesenger anı bilүүчүsüne tapşırgıla deyt, kaytargıla. Başkaça aytkanda Allah bilet dep aytkıla deyt. Bu hadis İmam Ahmad'ın rivayetinde kelgen. Başka bir rivayatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mintip aytat. Ve in kana mutaşabihan fa aminu bihi. Uşul hadisin başka rivayetinde. Eğer de mutaşabih bolsa aga iman keltirgile deyt. Bu bayanғы İmam Tabarani'nin Al-Mu'camul Awsat attığı kitabında kelgen. Üçüncü hadis. Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu mintip aytat. Kitabullahi mastabana minhu fa'amal bih ve maştabaha aleyhi fa'amin bihi ve kilhu ila aminihi. Allah'ın kitabından emnesi açık aykın bolsa anı menen amal kıl deyt. Açık manisi var o amal kıl. Emnesi түшүнүксүз болсо, муташабих болсо, ага иман келтирип билүүчүсүнө тапшыр дейт. Кудай билет деп айткан дейт. Мына ушул нерсе, урматтуу окуучулар, биздин оболкуларыбыздын пикири. Бардыгы аят хадистин негизинде болгон. Бардыгы аят хадистин негизинде. Бул кыскача айткан кезде. Ал эми экинчи маселе, биз айттык, биздин ахли суннат вал жамаат эки көз караш менен келет. Kiyinki alımlarımızın köz karışları kanday. O bolku jana kiyinki alımlarımızın tavil kılıularını aytışımız gerek. Buna bizde hazır psevdo salafiler tavil kıluu bolboyt deydi. Tavil kıluu bolboyt deydi. Hazır tavilde birinci leksikalık manisini aytalı, andan keyin temaga kirişeli.
Alımlarımızın sözlerini keltirүүдөн murun tavildi leksikalik maanisini karашыбыз керек. Tavil деп эмне айтат? Tavil деп тавилдин leksikalik маанisi түз, сөзмө-сөз периоду бул кайтуу, кайтаруу деген сөз. Ал эми терминологиялык мааниси, жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Терминологиялык мааниси bir канча маанини камтыган сөздүн bir маанисин күмөндүү жол менен Аллага каршы күбөлүк бербестен таржих кылуу, басымдуу кылуу. Bir канча маани ыктымалы бар, ошонун bir маанисини айтабыз, ушул болушу мүмкүн дейбиз. Ушундай деп айтууду тавил деп коет. Мисалга жанагы ят деген сөздү биз канча маанисин айттык. Жанагы мүчөдөн тышкаркы 3 маанисинин бирини ошол аяттын мазмунуна карата чечмелесе болот деген маани. Карайбыз, эгерде ниимат деген мааниге туура келсе, мына ошол ниимат деп коебуз. Башка маанинин ыктымалы бар дейбиз бирок. Ниимат деп атабыз, бирок бул кудурет дагы болушу мүмкүн дегенде ушундай чечмелөөдө эмне деп коет экен? Муну тавил деп коет. Эми караңыздар. Ушул маселеде жаңа айттым, кайра биздин доордагы карышкырдын койдун терисини жамынып алган карышкыр, псевдосалафи ага-инилерибиз ушул маселеде тавил кылууга болбойт дейт. Кур'анда түп-түз ар бир сөздүн лексикалык маанисин алыш керек дейт. Мүмкүн эмес дейт бурмалаш. Эми мен ошол псевдосалафи агама бир суроо берейин деген да. Биздин улуу алымдарыбыздын пикири бул. Кур'анда Аллах Таала мынтип айтат: Аузу биллахи минеш-шейтонир раджим. Куллу шейин халикун илля ваджхаху. Мына ушуну тафсирлеп берчи деш керек да. Kullu şeyin halikun illa vajha. Allah'dan başka bardıq nese jok boluvçu деген ayat var. Бирок түп-түз которсаңыз, Allah'ın betiden başka, yüzünden başka bardıq nese jok болот дейт. Эгерде псевдосалафи туугандарыбыз ушуну чыныгы маанисинде бурмалабай котором десе, анда мунун мааниси өтө чатак болот. Өтө чатак болот. Кандай деген маани болот? Allah'ın beti gana kalat, kalgan müçöleri büt çok bolup ketет, yüzü gana kalat деген şey. Bul kufur. Avtomatik kufur bul. Öte oğur söz bul. Bunu salafi dağına aytpayt bunday dep. Alemi egerde vacih degen sözdü başka manide kotorsa, anda bizdin mına kiyinki alımdarыбыз же оболка alımdarыбыздын кээ-бири тавил кылгандай, булар да тавил кылган болуп калат. Кайра эле биздин жолубузга түшүп калат. Ошон үчүн булар ошол бир нерсени жокко чыгаруудун астында кичине ойлонуштары керек. Аяттарды бири-бирине карама каршы кылбай, тескери көз карашты албай. Мисалга дагы бир мисал берсек, Ыйык Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала мындай дейт: Аузу биллахи минеш-шейтонир раджим ва хува маакум айна ма кунтум. Аллах силер кайерде болсоңор, Аллах силер менен бирге дейт. Ушул жерде maa деген сөз бар. Maa деген сөздүн сырткы мааниси бул siz menen çogуу, zatı menen birge siz menen çogуу деген маанини туюнтат. Эгерде жанагы псевдосалафи туугандарыбыз түз маанисинде котором десе, анда Аллах Таала биз менен бирге деген маани болуп калат. Ошондуктан алар мунтип которушпайт. Эч качан муну которбой, кайра эмнеге катышат? Качат мынан. Тавил кылышат. Ушул жерде жок, ал илими менен биз менен бирге деген мааниге өтүп кетишет. Айласыздан кайра биздин жолго түшүшөт. Тавил кылуу мүмкүн эмес дейт. Ошол эле учурда кайра тавил кылуу мүмкүн деген сөздү айтат. Булардын пикири бар. Ибн Таймиянын рахматуллахи пикири бар. Тавил кылгандар булар бидатчылар деген сөзү бар. Эми ушул аяттарда булар өздөрү тавил кылып, өздөрү бидатчы чыгарышат. Ошондуктан өздөрүнө өздөрү чыгарса макул, мейли, разыбыз. Бирок биздин улуу сахаба, табеиндердин дагы булар ушул сөздү менен бидатка чыгарып коет. Мисалга кантип бидатка чыгарат? Азыр айттык, тавил мүмкүн эмес дешет. Биз айтабыз мүмкүн. Талап болгон кезде карапайым элге түшүнүктүү болуу үчүн тафвиз кылышты түшүнбөгөн адамдар үчүн, адамдар жанагы сырткы лексикалык маанисине ишенип албасын. Кудайда чыныгы адам сыяктуу, адамда колу бар деп албас деп ойлом мындай ошого ишенип калбашы үчүн кийинки алымдарыбыз чечмелеген, оболку алымдарыбыздан чечмелеген жерлери бар. Эми караңыздар. Булар чечмелөөгө болбойт деди. Чечмелегендер бидатчы деди. Келиңиздер биргеликте
Kur'an'a kayırlar mına. İbni Abi Hatem tafsirinde gelir. Bakara suresinin 115. ayetinde Allah Teala mintiv aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Fa aynama tuvallu fa thamma vechullah. Sizler kayaka cüz dönsünür alacakta Allah'ın cüzü degen. Sözündeki cüz degen söz var. Fa thamma vechu anda Allah'ın cüzü degen. Mına uşul ayatты İbni Abbas radıyallahu teala anhu kıbla deb tafsirlegen, çeşmelegen. Sizler kayaka karasanlar alacak Allah'ın kıblası degen. Eğer de bulardan sözünü ayta turgan bolsak azı tavil mümkün emeslik. Tavil kılganlar bid'atçılar diye turgan bolsak en zaman dese anda İbni Abbas bid'atçı ken. Bulardan göz karaşı boyunca İbni Abbas bid'atçı olur. İkinci meseleni karangızlar. Kayra ile İbni Abbas. İbni Kasir tafsirinde Nasafi'de dağın oşol mazmunda kelet. Tafsir Qozi Baydovi'de dağın oşol manisinde kelet. Kalam suresinin 42. ayeti var. Allah Teala mintiv aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yevme yukşafu an saqiyu. Kıyamet gününde şirağa açılıp degen mani kelet. Sak degen sözün tüz leksikalık manisi tüz manisi. Bu şirak degen mani düşündürür. Bizde ne deyimiz? Şirak deyit, bıçkak deyit, her türlü diyalekler her türlü aytılad. Şirak deyit. Uşul yerdeki şirak degen sözlü İbni Abbas razıyallahu anhu ne degen çeşmelegen? Kıyınçılık, kıyın gün deyip kotarılan. Çeşmelegen. Bular bu yerde İbni Abbas'ı kayra bir açı deşleri gerek boladı. Üçüncü mesele. Allah Teala ıyık Kur'an-ı Kerim'nin Zariyat suresinde mintiv aytad. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve's-semâ'a banaynaha bi'aydin ve inna lemusi'un. Biz asmandı kolumuz menen kötürdük. Cana biz anı kengeytüçübüz dey. Uşul jerde bi'aydin degen söz var. Yad degen sözün köptüktürü ne olur? Aydi olur. Oşonday söz kelgen kol, leksikal manisi kol. Bizden ayttık. Kol dep Kuday Teala'ga tüz manida kollanууга bolboyt. Emi uşul jerdeki kol degen sözü kayra ile İbni Abbas jana başka alimler küç, kuvat, kudret dep kotoruşkan. Biz asmandı küçübüz menen emne kıldık? Kötürdük jana biz anı kengeytүүчүбүз degen manide. Bol jerde dagın İbni Abbas jana başka ulu alimler emne dep tavil kılıp jatat. Oşonday ele bardığızga belgili bolgan Fajr suresinde Allah Teala mintiv aytat. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Egen jana perişteler sap bolup gelişet deydi al günde. Degen sözde egen kelet degen. Kelü degen söz bu bir yerden ikinci yerge köçü bul adam balasına, mahluklarga teşeli ispat. Oşonda kelet degen mani kelet. İmam Ahmad rahmetullahi aleyhi. Hazır oruslar aytmakçı mecdu proçim bizden doğrudağı psevdo salafiler biz İmam Ahmad'a erçiyiz deşet. İmam Ahmad ne deydi? Karаңыздар. İmam Ahmad uşul jerdegi jaratuvчун kelet, egen kelet degen manini egennin soğubu kelet dep çeçmelegen. Bulardan köz karaşı boyunca özleri erçip atkan İmam Ahmad rahmetullahi aleyhi dagın bid'atçı. Sebebi bular tavil kılganga bolboyt deşet. Buna tavil kılıp jatты İmam Ahmad. İbni Abbas rahmetullahi aleyhi egen kelet degen sözlü egennin buyruğu hükmü kelet dep çeçmelegen. Jana başka mufassirler egennin buyruğu dep dagın çeçmeleşken. Bol turalı tafsiri Nasafi, Al-Bidaya ve Nihayalarda açıp karasanızlar dağına gelecekte inşallah Kudayım buyursa. Andan keyin İmam Bayhaqi rahmetullahi aleyhi. İmam Bayhaqi özünün Al-Asma ve Sifat attığı emgegi var. İmam Bukhari'nin oşol kitabında İmam Bukhari'nin Allah Teala'nın külüsün Allah'tan rahmatı dep tavil kılgandığı keltirgen. Bular az aytып atat. Biz tek gana Bukhari'ni kalmanabız deşet. Bukhari tavil kılıp jatat. Emne dep tavil kılıp jatat? Külüydü. Külü degen söz bu adam balasına teşeliyor da. Çılmayıp, oğuz açılıp, javalıp degende bir ün çıgat nemes. Bu mahluka teşeliyor ispat. Oşonjun anı emne degen Kuday Teala'ga munda ispat layıktı emes. Anı rahmat dep çeşmelegen. Görüңүздөр? Demek jogoruda aytılgan dene müçösün tuyuntkan sözlördü zarılçılıkta tavil kılıp ötme manisinde kollansa bolot. Başkaça aytkanda uğuçunun zeyniden makluka okşotuğunu jana dene müçö eken degen tüşünüktü ketiri üçün tavil kılууга bolot.
İmam Fakhrul Razi mынтип айтат. İslamдағы бардық жамааттар Kur'an'da жана hadiste kelген xabarlardan kebir'in açık manisinde koldanboy tavil kıluu zarıl ekendiginde pikirleştir deydi. İmam Razi aytat. Jana İmam Razi sözün ulantып mынтип айтат. Жүз, kol, köz, kaptal, şirak dep kelgen ayatlarda misal keltirip andan kiminday deydi. Eğer ayatlardan sırtkı manisin karmansak anda bir cüzü var. Al cüzde bir kança közü var. Bir kaptalı var. Al kaptalda köp kolu var. Jana bir şirağı var. Bir kişinin iskeletin ne kalgan bola ırastagan bolabız deydi. Nauzu billahi min zalik. Kudayım saktası mınday işenimden. Hiç bir akıllı adam jaratuvchusun mınday sıpattap işenbeyim deydi. Andan keyin İmam Ahmad'ın rahmetullahi aleyhinin Mu'tazila ağımına karşı Allah Taala'nın tömönkü sözün tavil kılgandığın eskerip ötөт. Mınday deydi. İnnama nut'imukum livajhillah. Çındığında biz silerge Allah'ın yüzü üçün tamak bereviz degendi. Yüzü dep koklanıp atat da bu ayattagı yüz degendi Allah üçün, Allah'ın razıçılığı üçün tavil kılgan deydi. İnsan Suresi'nin 9. ayatında kelet. Oşon üçün hurmatlı musulman bir tuğandarım, janagı sırtkı manini eğer de dene müçösü degендей turgan bolsok, anda bul mahlukka okşop kalat, al bolboyt андай koldanууга. Oşondoy zararlçılık payda болгондо биздин алымдарыбыз ошол сөздүн hakiki manisini ala alбай, majazi manisinde болгон bir manide колдонушкан. Бирок чектебей колдонушат. Ал тууралуу төмөндө келет. Урматтуу окуучулар, бирок тавил кылган кезде мындай дебешибиз керек. Ушул гана манини туюнтат дегенден алыс болушубуз керек. Мисалы Алланын колу деген сөздүн маниси анын кудурети гана деп түшүнүү мүмкүн эмес. Анткени андан башка болуусу мүмкүн. Эгер бир мааниде гана түшүнсөк, Аллах Таала айтпаган нерсени айтып, ага каршы күбөлүк берген болобуз. Аллах Таала бардыгыбызды адашуудан эмне кылсын? Сактасын. Кудай Таалам туура жолудан тайдырбасын. Кыскасы, корутунду кылып айта турган болсок, урматтуу окуучулар, biz ahli sunnat wal jamaat kança köz karашта ekенбиз? Эки көз карашта. Оболку алымдарыбыз жана кийинки алымдарыбыздын эң мыктыларынын көз карашы боюнча эмне экен? Bunday ayat hadislerдің manasini tek gana Allah bilir. Biz okuyuz, boldu. Hiç nesesine işi yok. İman keltirip koyduk, okuduk, iman keltirdik, boldu. Alemi kiyinki alımlarımızın köz karaşı boyunca janagындай zarılçılık bolgon kezdе adam balası, adamlar karapayım el özgöçö bunu tüptüz manide düşüne turgan bolso, oşondoy zarılçılıktan tüptüz manisini düşünüp albasın dep, karapayım el oşonu tüptüz manisinde düşünüp albasın dep, biz ötmö manide oşol ayattın süйлөмдөгү mazmunga jaraşa bir manini bersek bolot dep aytышат. Allah Taalam dagы bir жолу Allah Taalam bardığımızda tuğra düşünüktön acıratmasın, tuğra düşünük bersin, bekem iman ıklas bersin, oşol sahaba tabeğinlerimiz kanday bizge düşündürgen bolsa, mına oşondoy düşünүү menен жашашка bardığımıza Kudayım tavfik bersin. Amin ya rabbal alamin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.